endless possibilities. Apparently it's a renegotiation of this 1951 defense agreement bilateral. Yes, I see in the Yala. Na achinala na de panu su ekugu. Enti busumala yes, I see wa afifu free me. Meche sanda busumi. The pay basa ye wemi. Ne da otodo anani. The pay basa na da otoda nani. Na tan kakra yede edanu so yede rekọ ana yede bosum yede rekọ na eweyi wo ne da de pena otodo ibasanum enti yewuram a na yede re bewie yayen na ebusia anepay center focus yede yemi ase won pempeda odinye bodo na da yereka na yede akanfo amawaso bra bebi a rehweyin bia de ayi ye kura wa ma de chipacho enti kakro wo man de emomu dara Jehovah ye de wase ewie ata yankopɔ hwehwayen na o hwe bi so kuba fefi wo osande ekomi cake aman ana ka che obayira man bibi anwa bayira man enti emomu de na Yehowa ye de wase enti nine no chede Jehovah na so wate wase we hu bebia sabe wa wusinto na wo kan kɔ na wo yeye bebia opem na ebusia anepay center focus yebedi nkomo nansa na yebedi nkomo no ebusia momfa ndase sonko momfa ma ejumoko wa wone pɛ no wona adom na nepa bia wuso hinasen na yede dwumedi sonko te dem yede bra ho no yemfa ndase sonko no yemfa ma osande se mpanyin denye bibiara ma wase wa mbɔ kro no da wase wa ya mo yara eyo esane bɔ kro no nota waso ewo asemi ya no papa iti yabada oye Diesel gift shop yabada na ase da ne pe biara oda hoden no odibuso hinasen na yemfa sede so yemfa ma oye king of the universe the king kong obede materials da no so anepe biara ode ahoden no odibuso hinasen National Petroleum Authority NPA also use gas won so na da woma na anepe yede center focus yede brahom na ma momfa oye assembly to wenyim na mon come for more there center focus yamina domara ana Coastal Television mon kan dam yane oye community connect na yete our bad depende bibiala totona akonim bibiala totona akomti onyame adom ochene fide ya kwa abura enti abrafo wonyire ye abrafo wonhwe kwan abrafo wontire ye abrafo wonsese kwam na Coastal Television yarba abura wo oye community connect nti ochena yame yadoma nunso ne kan na ye wa abura ochena and a center focus by this time na ye wa abura na se ye ka abura ho asam kakra ebusia abura kitabo no pi se ye sase de fi oye ifi pedu re ba abura nye se ifi pedu na re kwa abura idu etra pedu intermittent traffic light na so wana eche da wonyima na erekoda na ochere ereko ye tanko krum baby police fu wona bangro nu tanko ehwo ne tanko krum
on afọ nsa writing fitan kokrom a se afọ nsa writing da ebuwo mu esi tan kokrom fitan kokrom a ebokọ oye after 6 if after 6 a ebokọ the boy if the boy a na chi awo mu esi oye bawal if bawal a ebokọ Roman Hill ena ta iri twabo nwa ehio mo manyo na man aha bebe me wona man eti se afọ nsa info de mi a na kire yerokọ eti damono no kire etra oye the boy ana sumpo oye bawole no na riko wuram wo oye Interbetin ana so de Cape Coast Teaching Hospital Interbetin na riko wuram wo ho wurama na ekigina oye nkamfoa nti abra woye nkamfoa bɔhye nti wurama gbowuram wo oye abahura ekurase abahura ekurase na so ndonam oye academy Christ the King senior high school nti wa ma de meweni na nempo won sheda mfa na abahura ekurase ndo wo for academy medase nti no kire ye de abra ne line no na ye dereba no nti inya wom wa academy so a abra ne twene we hyen na chi ereko oye eifua ewom we eifua ra na chi ereko oye eifua muche eifu estate medase ewom we eifu estate pe na ereko oye Dr. Tete Dr. Tete oye former minister Hana Tete ne papa yes ni fie nti the meweni na wo friend oye Tete na kire yi kakomdofo abrafo won yi kakomdofo bobose wadam line no do nya wumi pe na eriku wuram oye eifo junction eifo junction pe na tanyanye oye akotache junction akotache so ehyibo no so orbokodo iti yetwe ye hodama na yebisi na yesemi efiwo biewa na ta ne ye wum ana ye ba abra inside a ya yehu ana yati oye the boy yati bawar yati Roman Hill echi ye ba abra inside a na echi yerokọ oye asim na asumpo ya oboni bi ho a ofro faso kisie ya oboni bi ho ofro faso kisie echi yerokọ na sa idu oye fusuba ho bebi Methodist abra Methodist asoda nisina serokọ idu bebi abra Methodist asoda nisina erokọ da asoda nisi wonsa benkum na wonsa benkum no na chiri wonya oye etifi ehonyina oye etifi na asumpo idu ho bebi a no sumpo brono nkaka aka be hyehyem ye ho bebi mpo for anteku border so we yefi eti damuna abra no sunsan otin eti yenya ifi asma na echi yereko yefi asma na echi yereba nkwantado na chore yereba yetwepin oye lorry station na market wo na yereba nkwantado eti yereba nkwantado na asumpo nkwantado na bonu bi mpo ho a onu supo ye for light ase light ase if you like asa seven fan there eloko Calvary Methodist da idu oye 18 wakakra ansa na betra covet ana bridge wall 51 ansa na ibudu Calvary Methodist ibudu light asa sana ibudu covet no do na abo ewuram na kire ekupe mu oye Calvary Methodist ebusia yefi onu no so da na yetre ya ba ana yefi oye yerokọ abra atata kokrom na yewo Ahmedia Mosque na Ahmedia na supo yewo ma chepen yewo Ahmedia fankasa ana wo fa fanten kramon na echi yewo hauza fo no so won asodan hauza fo asodan no supo hauza fo na supo yewo mebie yewo Tijanis na yewo Alesuna medase intiro kire sa inya idabra pi ndebe pi bibia owo oye abra enti ochina ya me ya adoma oye bibia yeboko akaye community connect no oni abra enti onu no fayin kakraba na ne pei metwa made amawo no enti se egbenyi kama na ta yele kwa abra no yenye community no mumba bitira asofo na nanom ahemfo opinion leaders yede yenye
ayi ye kura yenye kwafo kura na bi beti nkomo usande abro no iduwa say ye ka entertainment a nkofo wonye jeho pa yes entertainment a kofo wonye jeho pa urban fancy dress a Christmas do nkoten da abra fancy dress upe no 2 times until last year December bring your best 2025 bring your best in Korea abro upe fancy dress ho yen fancy dress no pefu beti nkomo kwan ba nu pe wo fado na wo gather all the guys boys in ya we da na wo gather hon and away meeting where then the mon nkomo ya ye beti na enwu da wo tibe no so a wo fon campaign yes with the company so no wo fo the men na no ye beti nkomo no ya hwe kwana wo fado a waye na another one so owo abura o ma abonitin chede agedzin pa batonkofo nsedanfo onyonkro ho ono de abura kaye Muslim and Christian community with tradition nti abura wa konfo abura pa a wokom abo china koa oho ay okom ye wa homediefo wo ho ye we Christianfo wo ho merkese Calvary Methodist asoda no sikwa no na ekoyim kakraba Roman Catholic asoda no susu sire wo eko etre Roman Catholic ala ekwaso a matere Pentecost medase no so owa damaso na idutan kokroma na ekoyim kakraba enko after sisa ye were 12 apostles asoda another asofi ewo abra idu oye eifo a ye were Anglican asoda wo abra iti no chere abro na ka community bibia wo ho akonfo wo ho asofo wo ho mama kan ko eyifu so wo ho yes eyifu abra pa iti ya ka konfo ya ka asofo ye nye eyifu nje ho echi eyifu wo pa enti o ma abro na ka community bia no kwani nkoma ebuko ekediri wo no odo aso papa mu yemfi ye wo Abra police station yes it's a catch na abro bibia ho a ode tase na ifu ho na se police fa mother nche community na mbado wewu it's ro ya me adom ochina abrede ebusia nkomo twetwe bibia bokodo pa it's ochina bomodern na yanko na yanye oye Abra community nya twetwe nkomo do ye police fo do ye asofo do ye akonfo do oye bibia bokodo abra ochina ntachana pan 7 o'clock oye center focus ye be sase ho yakoy okubbo no wakan na edin komo edindama edatoto oye na akwem fefefe dama nti ochina community connect no abra ne yeko ono na metwe fei na mo na mamfa dama asemi ansa na ebifi oye Abra community connect no na mreka asemi wo abra da abro we pagya nkofo nseda mfonyon kɔ ho inyimde Abra community no asofo mfa ne Christian fo no Muslim fo mana yes wo pa yenseda never ebi nsida wa abra de ya betere kramoyi onye Christian yi onye no roko ana Christian yi onye kramoyi onye no ham wo jeje hu de amema de sochino wo so wo de sochino ana de kramosum no yama ana de Christian sum no yama never ibi nsi wa abra da ono no ama abra oya abra sesia ono no ama abra oya abra sesia nti yenye empeyinfu binima wotete da mina no yenye botwetwe nkomo na ye bi sound the secret behind the more adena oma abra odi ya abra ma ni tinunu epeja ebudum pepeda ye womi osande eboko baby no na Christians na Muslims ejedem metem wase nti omo community no asomdwe mbom na so abredi the Muslims and Christians and obia obia no they live together tade on fahu baby a wonya mesom oko ntini mu de abere no okita boko sampa nti ochina de ebusia me yi hu fefi memne ochina chaka Friday de ebusia bo modern na he nyina yin share wa abere na yemfa oye community connect no yemfa mbra na ebusia ye wi abere oye community connect nsemi ma memisa Ghana Highway Authority
Ghana Highway Authority. Ebishafo mumbodi bio Ghana Highway Authority. Idine basa na ya bone pene basa. Ya bi se Ghana Highway Authority there. Ana jenjembiara duration na wakara wori ye no. Munyim anenwonyim. What's anenwonte. Waya aware anenwonya aware. Because ebushia ye dwine nzeme be onye ne ntase no o moti. Ebushafo ye dwine nzeme be o ye ne ntase no ye tase onye ye. Ghana Highway Authority. Inti se omampanyi na osi egodo. Se mpo yemfa ne amene ina wetwa no mode me be da madi ansa na da madi no bokonumpo no nkomotwetwa akwado wo ekira ansa na inti yemfa ne Ghana Highway Authority oyaban en ansa na kwani be na wubutwa mo wudu kota le gudu kala afadi bia no oya Ghana Highway Authority wona asam wona asodi ansana yefuye ba district a wa be urban roads ebushafu mo kodu sesi ano yesre Ghana Highway Authority anu mo bi hodo wuta yesre homa o ma da manu mo no onye wano osana bisiru yes nkofo the pressure nkofo with the pressure do BP tere mo no kosoro anyi ebushebi bi semna ba sama ba na and pay Ghana Authority what why you trapie ebushia omam pay jonja mani mahama waka cut sodo sekendi takrade the oyedurization ya be kar kwana ebien fa ha nti waka cut sword ebushia se bibi otse da mano wara baya we na den oso na mpayi na aka ebubi eso ameda no de adi papa bia no bonwen fam ho adi papa bia bonwen fam ho da maso na mpayi na ebubi de so ameda no de idua gba otodua du ansa no waton kwansan idua ogba otodua ansan waton kwansan inti na da wo mbaye no ana car kwan na wo baye mo tibia no obitie bi nado obese bi na inti se obese bi nado obitie bi nada eba no komotwetwe na odo okodo eba na no motu na odo okoda ansan na edwum no wahase ebishafo dani baye de pene basa Coastal Television ebo anoma kupemu oye Boyima na yim da boyima nkoti na wonsu boyima wo de poda na ba ebusia me yimfi central na nko western region nko hwa semolo kodo watano krom yanko sekani takwadi tano krom na nko hwa semolo kodo ni yim da central region hankote anada kai commander ni egwafe bi nkote na jema e bia asam no wato wono ma isu ni yim da na itre mba nkote na dani umakama wondan wa ebi mpo odan sisi amama mpo odan on cover anada yefi oye ataba de ganshi yeba no yansi wona yehwe oba pin de na apomedente de na on cover ohu ne wa mark down na yemshishi mami okolapse mo de koto oye ayasabia simply because in the year 70s and 80s we just see before why the mokwan no that time na itre wona tried one tell sisi awon enti maame da membe no yaketesi aba no ohunu ko na wofa do atete wo de tete na maame no na no
It's about paying no see. Onya wo na market na say asema me bi osi na nde sorry be na akoma. Omonu nsu de mame kota yesebia. Na yesenya me de mama maame no onfima ansana obubu dan omma no nkwa na ahoden. Na anya da na high authority humbe so. Ebusamen sa wo be men sa wa daji yanko sekeni takrade ina be makwabra kwa oba pro wo bra wo bubu oyankofo won dan won sa nkofo wo japade na wan won ntra won ka asem biara wan won che won dun komo bia de oh ata yere be yi oyo manu puntu ata yere be yi oyo manu kanko ata yere be yi obobo he nyina emmom obaka wo da madi obaka wo da madi enti yeyi wo telefon na yeyi wa kan yi nche okosi serum pa emmom yukuri ye edwumarare yeyi wo ba ba telefon na ye che okaw sabi te frecha yimpa ben ina ye ne ton ye ne kada masem ya olantasi yimpa ben na sabi te frecha ye ne kada masem olantasa mo baba ne de otwa da kotwa hwe ya ketepira aba saba mobubu stores mabese eyiwo wontu mfi kwano mo ya tete onye ditwemu pen da yimpa na la bebia odidi baby odidi otenade ye bi odin otwa wa ba obubu ebushafo oye why oye yo na ebushia aw yanko sekeni takrade na enanom ejanom a wo bubu won da wo bubu won stores yimi sawon so ino kwada we chese kedi abo hona oye no kosa ye hwe bi Dano, ye wo western okrum. Ba wo be market dano ho no. Obi amfa ske bi amfrem bi na won case kasam bi amfa nchen. Nti yanso wa atwenyi me ye hwe ye instruments na wo bobubu ye nda na wa bla won ka bibi amfa nchen na won fa bibi amfa me. Nti ma oti bia no ye hwe won na ma wo be ye. Nti se mo ante hwe a wo be ye. Se ye instruments mo bobubu ye na da. Aba no ntumi ye da ma da. Da ye tifie ifie se bi otafacho ye na ye si krampa ye na nanom. Ami dey mami today me na no we see ahanso na wo wo ye wa hansa na wo ba be first ekwan na wo be ye no jeri na bedo CP ye wa han na wo be ye kwan na ma asem ye nti bi ba ye obende ye wo ha we fun na wo abatro ye ndan ho dey wo be ye kwan nti ye ntu a ye ntu da mo ye da so ye dey mo ti bia no ase do ye da wo ye na ba no ye no oye ansa na ye nso ye tu ye na Kwacho compensation bi eni ho obi o wa he bia ne nsaka ha make per se meaning say won fa complain obi am fa letter bia mma ha obi am friend for meeting bia wa discuss say bia wo be ye road this year and next year and 10 years ago and 20 years ago yen no obi have meeting biara amara minimum ku ne wo ha meku no tu kwa no wa abrochi obayi na obi am friend for meeting nti so obi throw bibi information bi de kwato platform bi so ana odoko social media se bia ya gisike bia so ni pa ko no se no kwar sai we tue sika amaye a onche nyende year bank and the person who came to collect the check onche time kwa they have a meeting with us and we agree say we one mebubu dan one fenye road one chain because this is the first time the MC in meeting here no me kai ya say me kai say me kasa no o ka say edu ho a wo be friend you for meeting for discussion it is our business so you echeska one for proof no fan to social media dan na we twa what they about to one Ba che fra wo dan wo. am dan no ta no prom
Tano ko man ko hotel no ni pa ku na ego twa picture no that was say ya di compensation. Oya be abrasi ahin. Oya abrasi na hotel that night. 4-story building. Obi an face ke bi amre yan ko gi bibi yan ko sign document bia wo bibia. Enti mo aka ne de ya akaka ana eyi aye here say ana work e bi de twitwa won. Obi ase obi so se wa tue sika dia. Then obi no wa face sika no office one order to document so say we be tue sika ma ne yan yeti ade ye receive amount bia. Ayen receive amount bia. Ayen you receive amount bia. Ebusia oye yo pa na bra yesu hye no yete abebu na nsende a yenam yenajanom yenananom wo kan no na ifi de oyagudi batende ende watien waka sam de se wu twakwan na wanka wo de na ase kwan tene pa da mi se me yabati empin nsema wo kan yabati pa wose se wu twakwan na wanka wo de na ase kwan no tene pa na mo ka wo de se wachia da mi se me yabati ne susakra ende yedie yuwa fili gadochi 4-story building, first abosina otadanan. Such an investment. Emshafu. Ghana High Authority. Yes, someone be. Yes, someone be. In paying what de? Kasapa or Mabutayem. In paying up a bisama. What the kasapa or Mabutayem? Yen nanim in cut from in Zoom como. Yen nanom and cut from in Zoom como. No more codono, Bishop Moro codono. May and Charma Seminci, Yimpa one sana, you want to mobile you too. Ah, yes, sir. Yes, sir, pa. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. May you pay woo, Massamin san sana. Yes, obey. Obey. Oh, a fat. Oh, we pay. Then the man announcement to court the day. Do razation babana. Watch it, check departed. Every district be hey, call them from here to Takradi. Opia. Community be our family leader. How many days, how many months in ye? What can't you show them for how many months in ye? I feel up yes, for how many days in ye? It take a day. No one district be a window come on, when ye a dominia. It's about this time, yen sema yeti, yen whom yen win. Oh, yo, Bishafu, oh, yo. Now, Cassabia, mammy became also the South Cement da. On ye Cassapapa. The South Cement da. In tomorrow, Canada by Yagin. On ye. You shall fire yo, papa. Obian Chimpuntu, yen na ye pempuntu. Yen na ye pempuntu no. Yes. Yen na ye pempuntu no. Now so odu baby yo. Da ona mpuntu nti na ntama baya gangan. Sabita fetch ye di binum. You shall fire yo. Oh yeah, yo, papa. Na my uncle, oh yeah, Atabadi Junction. Yes, you Western region. So, not number cadet. Nini,
yenyimde oye central nkote na ta anaka yiye nkweti na won hu dem a kira won de ubu dan bebre western region tano krom 4-story building no to dan nan my goodness ground floor first floor second floor and third floor my goodness nebusia yakwata abad junction yenyi professor yakwata krada if you keep kwesere kwata krada ida tabad junction a ewusa bad na apia yenye bi nto wo junction no ebe na adze ni yenye bi nto wa bra america se bia na bibi oho yefuni all demand oh yeah request ewa referee demander na anu so request na eja pushing forward na ndama rekodo. Now the same atabanda sekuya ehosuna enuanom a worokọ oye abrisia enuanom a worokọ oye agona worokọ oye fadini bra damu kwantempo na etubo fado eduko do mpase damu kwana etubo fado eduko oye wasa madase wose kutase madase papa da kai wose kutase damu kwana eforo kwankase bilase edioda kwesiam damu kwana so etubo fo obu pemu oye efutu na ta eba ke kosum asena da wim da kire kwa na tu professional kwa no se se ra hen kafo wo wori se se kwa wona no load e kwa no na load kwa agona okọ bilase okọ ankase okọ abrisia wona tent abade da no miminde waju ni na egu chayan kafon samba ho dama o se samba ho na ebushafo ma yakọ atabade junction o ye yew atabade junction yankon hwe dadu mi minde juro wujuru gui na haw na tete a enuanom no wolufom isa wusu ebusha me ekwa kite won yankon hwe bimla ete obey mu akwa ba mu atase wodi mahenwa yo ahenwa apon mi yede da yati no num no Coastal Television ya gba no ebupe mu ha na Ataba Junction accident aja na American na jumeda wodi wa hade yina yankuntia na mmom anka yempenufo awo keyi anaso de district assemblies no anka o maka bibi mpon fenche ya ntehwe me yati ayen de yendutu enti ya store ina ya memado ya ka ehye mfuyi mu sensia tent bi mpona ya hyase enso anka asamefo gyen ske anka bibi mpo dam na se orobokoda anuanom womla ne yenhia ade a wobotuti wanje dam ade mpo nanka wonfa nkobo wo ho adwa wo baby foforo ya ntehwe wo ba no wabegyan wire announcement achina ya mo na 1 week ya bana wo ade bia wo kwan bia be se no annansa Saturday mo wan wo from the sima mbesisia mekala wo heina wo se no medzimika mebei kare sie mpoma won ya bota me hyetai na mempia nkomane mpo wo sunu die kritim was me yika na ntamtu wodo bia no wodo bokwan no mu wo sunu wodo tukwan no mu na wo ye woje ho enti se yetimam na yeyina wonso mo nimpa anke mpo wo bei onia ebia ya mo 1 week ni dem 1 week ya don waka na nka mpo still penufo mbra ya ncha na nko ne meka asampepe bi do so wo kwa mpo ahọ na wo kwa no ahọ wo kwa no so ye hwan wo do so obi ni do ya nkohwe na yezi dwuma bi mpo ya fa mbo ho
ina yante hwe Until be said when you want better buy a shishebi. Yeah, will buy them and obey them. and an obi a maka hwe nchen na mom abete cho stores no bi no ho de dam boshimi a 26 obi an yi ne bibia mfim na kwantata no bala obobu no why na adwuma Until ye be so. What is said that well, summer or yo anka ma de said pa in there anka this ya adanfo mpo hona what to adam mpo this ya wotuan na obi wo mpa na la oni ba bi sisi a mpa adam 26 no ofim pa orokom ntanka wonya abocha na wonye wo metra ze bia o je bibi kakre na adam mpo na do kwa kwa hwa na anka da kwa hwe na this ya de anka wo mo madi na yesre wo bo open adanfo na ade no na store fi so obi anansa Saturday no obi no store nemo wo mi machine na begina ho also say no nti yesre wo mama na wo ma store fu na efie na ade no wonye bibi won fa mbo yen ma de say that's for papa. Nti abusia ye da wara ye wo oye Atabati Junction na ye nkodo na ye nkofo edi nkomo ahye ye nkofo edi nkomo ahye da mpempe ara waye na Mackinson di wa mark na ye hwe oye kadiya technology de mo ti biara edani na wo bobun na se wo buna nkomo twetwe wo ho anansise bofa bi wo ho anansi fa biara wo manyanyi opeyinu mbankomo papa yi di mese we yi di ma kosa television mo akwa aba wodi mahinwa ya hinwa ajenje biara da orokodo wonu tutin ketepra baba ishisha be na wonu aye nhihye do obi an here men nhihye bia the work kan yanso obi an fa nhihye bia an fa motor kum mahende how dama na dam no obaba nti ya hwe ho ama wo baba ka che enti obaka che no wadu webu no nka tenchewa obi na wa so baka oh se emro ho nti yanso bebe ye de bafa ne de bafa se sare adere wa se na ewie nti wanyo tira se kan na nche wo mo 20 na wa se na ewie wanyo tira se kan wo mo tana wa ko moto yim asawo de one in the ori incident anya de yakomoto ye more them don't know what was boto mo bi aye because obi esini de go be 40 years and the be 10 years no team sabi una say yintumi ansiu there mo mo national development but as a national development what there from the con na hian so yeti yende no mu hian so ye ho tuen ho sele bi ma abokufie bi mu na aberewa na akokora bi na hye nti dem akokora ni yina onko hin fa e bia no ni baby panyin bi a obutu okisi baby ko azaman na etu na to pardon no hin fa no onko nti ni hian no oyaza wo da aban ane no nkofo a wo be ye dem dwumazi no wo hwe no wo to kom ma bia de be badasi so ndas badasi papa enti yegudu wo oye Atabati Junction na Atabasha anumuna na waka de man mu akwa abodi mahinwa anyo wa yeja aponu mi ade yo 122 ebe hihye no won na ye oni yen hihye bia o maka hwe nkire he but ye memenda no wa be no waside ode ye koke yiye ni ku hu mpanyimfo na wo ho no na bo baka ache no wanka nkire he nti wo maka hwe yidi ya twa atwenye enti se sare wa ba de pa na wa na tutu another de abana hwe na wo kon no ho a wo sututu but nya na ye ntede nya ya store na oye blog no waka na yan twa na wona yan kasama but wa ba na ibiri pa kire yin tutu enim na wonju nti yitutu enim na woduru nti wani won ka hwe na so abanda wo ka wo ye 20 ana wo ka ye 30 na wo bro tana e beja tu ntankro ye hwa aya abana bia do na ye ka because of them ram hende se nkita payment ano bi won mo hwe na eyan so hwa akeyo ni bo wa no koye mani bo wanje permit yes nti ye adwende ye bokọ ho na won so ba gentubo wo ye hwe obaye bibi afo ho a because you na aba ntwema so mo yiye nti ye hwe won am obaka chen no emre wo ba mahen no ye hu na e police it is ye hwe won da ebusia na anu ayeso ye bohwe aban onam wotu wonan egodi tidan wo oye
ataba junction mo akwa body mine wa Ya hene wa. apodi me yate Ya me na do aso de. se sere akwa no wo bebe nti wo tu oya egodu face kwan asam no ati yate ni shobe de Apa asem de yete de ya fa na angodo. Ye ye me hihye ense de se ye trepo no nkoma na yiri di. Arata na aye besa wutuempo yu bebe ye bokwa a ye be eduma ye da ahwe mo fama ye be no kogu school. Ti se ade mo me de ekwan de da no wa ha o papa onko ye mayen. Nti ese de so we yon bibi obeye wo mo yin na aye do no yate ba me mo akwa ba body mine wa ayo ma me mo akwa body mine wa so polo atmo se sere untu sai abana ho na tete no dabo Papa, ate wa tete papa, but sister yenyu abri. One touch bon fita na pebe makada ba atma 50 kwa na chere. Akwisem na mizi one touch me de mindidi po kwa medem na metin. One touch bono. Nti won ye bibi manye na one tazi. Ye gwa one tazi. Ma mindidi po kwa medem ya dase papa ya de wa ye watabadi junction na me aba peyin bonko ma me mo akwa ba yeja apodu me yate ya me na so karu kona wo be ye no kweri wo yo ga bo hwan nkasa na akona ban aya akono ewie peye se sere egodo so mo ndedem wutu no ye abadni bidi ma me ase ni hwem nhunda yo na mo won na da se da aye de man we kere wuju kwane my sister na ba kwa besia ba kama o shi na echi me light acha no so say wan kere wuju kwane ya ina ebi no we ebi onnya ma ye boutique no share o de share adina asa na afaba so o we ya na kushum we that time na we ya adru na wuju was wuju nti esra aban ayen wo bi se ske what's what disturb at the time for ye de kan o wona wo store wututu so wakan so wakan da na yan so yitem ko wakan we fi there ayen so ye store nti wo disturb na aban ayen so meyen bi na ya aban ye wo chira yes sir ya badase papa nti abushafo ya da nwara ya wo oye atabade junction na de na paye na paye store se sare obudu teguma me mo akwa bod mine wa apodu me yede amena yo wuntutu ebi aboso oye atabade junction egudu fodo asebi isome that mbo so wuntutu no mo de sisi wa ha onye o sende dama abla wakade yentutu na ebiru mo wan ya akofenzama da mpo da ansa na yerube dibunyi mbra wazuma yende yentutu yentum yantan yanzama wo mi na yeyi na yeze kugwa na ade no mte sisi ara aha ka se ye na min ye pon chop so banda ka alkon waso obaye ampaza wo mu wo ya ha na won ye na ntentam amenyo no so ye tum ye bebi na ya atena ya aton na ade onti da maza ye na zama ye da gugu dem na ade no obaye ye na asam ye pon chop ye na ade srazin asabi sebio ana won hu abatena wa ye nhihye bia da wo wi a de mi no bisi ana ututu wi a ebe da nkomobo bi akoda na mpo cho da bi abadinta nkomobo biara mbado da wo baka tende ye ntutu mpo ibia da ye ruchi yana mbo wazi buo heninyi ana na mole wutu afo huni wanyene na nka asem bia ma wokan ya ne da ye ntutu especially containers no onye table sa mbese afo ye to na ade wo kwan wi na ye ntutu wanka asem bia fa ncho ye na oson kwan ne da ibia wa ya azu wo ye ni menima enye so wo adwene ye no nti na wari ya da maazan at this ma wari ya no wa ma ya wotete yan ebe se bi mpo anebo hye bi mpo na atere wa adwena ma ore ya wa agbane yare be mpo abotara obapen no kwani asemi isomeda osande sa wa yeden poti de wuntutu wa yeden ti o ma wo ba ya announcement na ade de mi de yareba ye me na police for ye de nadmo ye de fire service akumetu amida mende nyama nkwacha mkofe na mentu manfa ni na yes kasam wan tohwe nso nti wanga se woso baba dam na wokan ba hwe nkodo da woso baba yo ya beda wase wa papa de nyakukudumpo enye Coastal Television enye na bonkomo ya de wase ebushafo ya de hwara ya do won se ansu ye mu ye enkomo tutu bi akodo de wanyuna ye hyehyɛ de ututu wi a edan no ye botu edan no ka
ndama kakro mi botia kwa na bibi otere ma akodo nkomo twetwe bi anyi wo mba o abadum na wo ba ba ka hye ye wo ha na nsisi ka na aba de kwan wo ba ba ye kwan no nti temper structures no wonyi yi hono nzama na aze oh one do wo ba ba ya mi za ko ye ba 3-4 times na wo the date aka ho da mi de na wo ba ba ye dwuma da mi de na wo ba ba ye dwuma nti echi na wo ba ba ka hye nde ehia na hye ne zin ye blog na zin ye ntwen na Ghana Highway Authority oba hye no ho wonye na ebe twonkomo ansa na ma so da ye no ya ye nti oba ndam temper package na azu yi won da ma na etuo nti Saturday yi na wo da maka tepe na oba mo bo oju da temper package no ho na name no mo wa ka ho na ho no ya drug ntam wa ka won de so nkomo twetwe no ana obi amba ha obi amba ha nti mam sese mam sese what the said in that inyo he asese in there sisi a yenyim na ekwa na woye ndo bobo he nyina na emom za o sada woye mahen o se na sisi a he na wo rutu he na woye nyi bebi a yereko na o sada yekoso nti nka bebi kakra wozba mahen ma o sada yetu na yezu ta na mbo na yezi fi ha yezu ko yedu ko hwe bebi a yebotu he nso ye be ye adwuma mahen sa akonya ano no oni he na asese he na yeton azu wa nya yesada nche wonye mahen o se na yetete da wos na o da mombo na otu ma oba ansa na he na yebekwa ya akọ nti da mazi sazin ya za yesede bibi da mo hwa wo mahye nsanka na yenko na ekwa no so wonya na wonye ma onde me ma yehinala ya dase papa na ebusia da mama kan no atani ho na tete a odabra ho papa mo akwa ba odman wa ya ahinwa akodo mi yade boko yo sesere wa sase de uba akodo awu tu de tutu ketepra baba ayanka fa ho wa tawo kodi aba ho na tete na dabra ho yo odi kan no me chia wetie fo no wa hwehwe na ho de odi bi abra hin pii de ewo ya hin kan alem odi kan sisi a esha stores na da wa ha na de canopies na da yutumi agina ase na yede ye nyina we tutu ekwan de ye nyina ye support de support me ekwan no yede ni ye no yede no okodo na emom ho bebre no da bra especially one ye to na do ekwan ho nye de ye edwuma ekwan ho sisi obi wo no store oni bebi odi bisi odo mo container ndo no do kotu bebi no ohye nenim so obi ye bebi no dey say won bebi ibi wo wa aka no store wa aka ne dan ho bebre no da de ye na yan kan fu dey say o kada na wa bedo wudu nti yintu ya ka le hwe no wundu a ye ya ka di butu etu efia na mo wo store ane nyambo wom no so abaye ne dan it is say mi sa won ayanka fu so say nche no no yala na da oda station kaka say wonya be ma station obokwan station de sisi ayan yini bebi a yede rekọ yini bebi a yede station rekọ nti yawe mpanyimfo no se bia wo ya mobile na se the memory ya de rekọ time wo be buju kwan na wo be butu ne fia so wo be bebi amhen ne yede ya ka na ekisisi for the meantime there ye wona atwenim ye hwe mpanyimfo anim ya bade wase bebi yo maso me das ebusia se wa atwenanyim ya hwe mpanyimfo wonanyim a na no asembisa no wa critical o sande kwan wo ya na da ma yankafo wokodam bo na ye gbogbo ni na bitire bilase ankase bolon padu esiam ekupe mu oye igwa efutu na da kwadwokwai na sonya banama ahemfo pa na wode woni station wote boko akaya asamsebe Ghana Highway Authority yesna bo hunzin biyo Ghana Highway Authority yesna bo hunzin biyo Ghana Highway Authority yesna huma na yentwan manyimpe nwan sana yase hogbe na kasabrel omaboteyem ewushame fancy na mebere so ayabe emom de oboka teya ende yala anepe yobogwado no nsam wom papa na yehwe oye de oboka teya ende yala anepe obogwado no nsam wom na ebusia ma yehwe na yemfa oye daily graphic mo je yimun
da nsaka na nhwe nsama orokodo wo oye omargano Daily graphic de oye sofa ohye ifirejumado ena onye onobu okudota abrakwa unfenyi no odobotum na onobu okudota abrakwa na no ne oye global statement bi a okakan wo oye foreign policy shifting ena oye daily graphic and pay odi abotunanyim non-traditional export okoso wo oye anobokoso by 41% na se onya akosora na chere Ghana bi yesika ontu bankare ye du afimpi mebe onye edonu mesara afimpi mebe nye desa 2030 na oman Ghana aye kra 10 billion US dollars sika ye benyen wo oye afirimu no ana da menfirimu no inti fitira membri ya 2026 infia na ntem eboko 2030 zi usana non traditional export no okoso so okoso a na Ghana so ye benya oye sika otedam it's a model graphic and they pay odobo godin ebusaye hwe de boka atafofo Ghanaian Times odoba panyina no fanyin ena odi aba abotugwa na ma Ghanaian Times and monoro kenyos Ghana government no access oye 5 oye default SOEs dem robaya obutum na wude dijuma ma oye infrijuma na kanko utum ewie trade minister oye Mami Ajari no fanyin na oda oye de boka te the Ghanaian Times ibu shami be noko yanko de boka te fofor na the chronicle ana odi oye voter regional student association and in fact the voter student association na oye honorable Opon Fosu na jumedi bi awedi no enuanom a wo ya desuafo wo fi voter region wo bo pepe na bado na GPRTU wono nsam da chronicle kono ka ba so norka o se GPRTU wachi oye 15 ayankafo 15 na ma GPRTU ebo a won fan gen anwonje da mobon wajiba ha wo pye na GPRTU fo se de bi edwuma na hene yete bai o ye edwuma no ye asade so de ye hweda hentiafo wo fo hene a wa koto won yem nti ebura ye da ba onara na da bayi oda agebo fofo da atom da to akache won na ta wachi woni na me kofi be bibi se de wachi wona wo ju skere we ja hon ana wo ye hon de so waji fire on some fated waja there should be a punishment aye kra won ko twum da pen 1 week and 2 weeks remind no nya de hye de fama fofofo yes onya de hye de fama fofofo intimo wa chiuna na wonji uska na wonja awon no oda atini sai ye kra remind wokobi no huma ndabanete Dr. Lajima wudu ba menu fanyi na oda oye enyim no na wase nkofo bi wa pose na woye no opinion no chede Dr. Lajima wudu ba mia e na obidin kuim aba oboto daily guide de oboka te na abogwado na ode hey sisale adam another papa bi kede sisa Ghana Osama bin Laden
One honorable Kenuforata. No, Mr. Na, I don't know about Gano Sam. All a bit, Osama bin Laden, Nigeria, US for Washington. About into the US for Washington. You know what I say? We could do US for that. What be US for food? What may US for one says for minty? US for Shana. It's a Ghana Osama bin Laden. Ghana Osama bin Laden. Honorable Kenuforata, former finance minister. No fayin no domin. Ne yana no delegate on Penu Kasebia into Washington nose mask. Now some of that potential delegate Nassim in there. Judges are share or honorable Kenuforata Nassim would demand or additional additional papers and a document. Sunday Mbra no wodi yedwuma. Yes, mbra no wodi yedwuma. Onye wode na eka na samfam ra mfam a. Oyedwuma oyeye. Nti Ghana Osama bin Laden no fayin na order enyim no. Court no we deny oye Abu Tracy ni bail. Abenti otikasoa na wo social media na sika o spread no ma o ye sika nkwofu susu de wa money laundry na ye ka money laundry sha ma nentase kakra ebushema mnche omu kakra o man de enye de some amount of money bi oba wonchan wo fie. Yes, nti se wo fie sika wo sika dan na se obiala ehu obiala nti emom kubedu wa misika amwe edan ma no da sika na odo wo fie nyelo odu mpempendu bi odura abor na ebor supe on wo fa money laundry no the man na bank sotin bank so wiska olo okudunu o mpempendu olo odu sanu so bra no so fa money laundry dame na ebusia oye abutueka abenti be na de no wakaye nala na okishu ska okobo life with social media na nse hwenu ma wa bende all the way na ebusia delegate wona na mejira simu wase wo awofunya abatan awofunyi abatan awofunya abatan o medara agem do de yedoyamba na sado ba JHS student what in fine JSS what in fine ma obotwe sekan obukuni yanku JSS student case colleague over boyfriend oche besiaba na JSS mpoyen fan na to JSS 12 years 13 14 15 yes JSS why you paying 15 years JSS 15 years nala akokuna report na menufu baba bobo JSS student na akoku report na menufu baba bobo ma onye ni yanko besiaba student JSS student ubi zagu mo chere mo boyfriend na on tase waje mo boy nti Jesus Christ of Nazareth awofu ye kwa infa ye do he ya fa himfa ekwan wo do tin henda ye fa do oni bebe ye bi debi nti ebusuya ma menjira daily guide do na mfa oye the worker na pod so mfa mrewe na mfa dwumedin na aso mfa mrewe na mo mama kaw do china community connect ya kwa abra ebitim komopi yes ache community connect ya kwa abra ebitim komopi nti yami adoma ochina yawo abra community connect nzanapa center focus ho ena edeba tata do edeba hihye do na yedze dwumida aka nyina no yedze abra
that amazing kana abro bibia ho abra bibia ho eti ochira ebokwa akohwe bibiara owo abro ni bi na yede no nsam yede abro menda wase mo na hwe ahene abro we nyado momfa seda ma oye king of the universe that can come obede materials the man has said be so nkoma the said gift shop also charge na charge the mara na said be so nkoma NPA National Petroleum Authority use gas no mo fie onya asomje gas is affordable edime kwe ba sen wona dawo man na pe wuso masen na oye breje no yanka ben shisha na madisisi na akwem fe da ma na Philip so de bogba probo odin samne da blog ani president ma oye kwabna kwa sekeni takrade waso wo oye nsama edifi sekeni takrade at the bay ye de wase papa pass boniface wo oye Indo University of Technology parts and pay ye de wase Facebook wo oye sha ehwe wo Facebook na no ho commenter at the bay fact parks ye de wase enye busuafe na no inche sonko onkomon ebusuafa ne pay eba from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN and pay mumu acho